Hello, my name is Franja, and I will be presenting this game-changing collaboration between Cerkno Resort and Hop Guides. Imagine e-bike rentals seamlessly guided by real-time navigation, fascinating facts, and hidden gems. The result? A significant surge in eco-friendly tourism, a positive impact on local businesses, and an unforgettable journey for travelers. Hop Guides isn't just an app. It's a transformative experience backed by real results. More sustainable tourism, increased business for locals, and every ride becomes a fascinating exploration. Experience more with Hop Guides, where technology meets tradition and the numbers speak for themselves. Pozdrav svima, Pehta ovdje, dijelim fantastičnu priču. Smučište Krvavec je ljeti uvelo najam e-kolesa uz suradnju s Hop Guides. E-kolesa su opremljena držačima za pametne telefone, pružajući gostima prilagođene ture s realnom navigacijom i zanimljivim pričama. Rezultat? Boom u ljetnom turizmu, povećan najam e-kolesa, podrška lokalnoj ekonomiji i promocija održivog turizma. Smučište Krvavec je sinonim za inovacije i cjelogodišnju atrakciju. Pozdravljeni, moje ime je Nastja. Mariborsko Pohorje je v sodelovanju z nami vključilo najem e-koles, kar je prineslo povečanje poletnega turizma, rast najema e-koles, podporo lokalnemu gospodarstvu in trajnostno usmerjen pristop k turizmu. Mariborsko Pohorje ni več zgolj zimska pravljica, postalo je prizorišče skozi vse letne čase. Hvala vsem in se vidimo na Pohorju!